Veliki pozdrav, ja sam Dejan Burić i u ovom videu pokazat ću vam kako da nabavite atraktivan intro za vaš video. Pokazat ću vam jednu besplatnu i jednu plaćenu varijantu. Intro je onaj uvodni kratki video koji ide na početku vašeg videa i u kojem se nalazi vaš logo i adresa vašeg sajta. Besplatnu varijantu imate na sajtu flixpress.com, kliknite na ovo Automated Templates i u padajućem meniju izaberite opciju Free. I ovdje sada imate ponuđene opcije. Kada stavite kursor, vidite kako izgleda taj video. Imate opcije u kojima možete da upišete samo tekst, kao i opcije u kojima možete da ubacite i neku sliku. Da biste mogli da preuzmete video, najprije treba da se registrujete, možete i pomoću svog Google naloga, a zatim kad se registrujete treba da se ulogujete. Sada kliknite ovdje na Free, kliknite na opciju koju želite i kliknite na ovo dugme Customize Now. Ovdje imate tekst da upišete, kao što vidite, top line, to je ovaj gornji tekst, i bottom line, odnosno donja linija, to je ovaj donji tekst. Ovdje možete da dodate i svoj audio, odnosno zvučni zapis. Ovdje birate rezoluciju i sada imate ovdje da kliknete Preview da vidite kako izgleda. Sačekate malo da se video obradi i kliknete na ovo View My Previews. Zatim ovdje na Click to Preview. Ako niste zadovoljni, kliknite ovdje na Edit i unesete izmjene. Ako ste zadovoljni onim što ste dobili, kliknite ovdje na Place Order. Ovdje vas pita da li ste sigurni, kliknite na potvrdi, zatim na View My Orders i sačekate da se video obradi, zatim kliknite ovdje dole na Download, zatim na Download HD. Ovdje imate opciju da odmah uploadujete na YouTube, da pošaljete mailom ili da podelite na društvenim mrežama. Dakle, Download HD da skinete u svoj kompjuter. I sačekate da se video prebaci u vaš kompjuter. Ovdje na Flixpressu naravno imate i plaćene verzije. Drugi sajt koji ću vam pokazati i gdje su plaćene verzije za intro zove se introchamp.com. Kada dođete na sajt, sačekajte da vam se pojavi ovaj pop-up, jer obično daju popuste i kao što vidite danas su svi videi koštaju $5, inače je cena veća. Iskopirate ovaj kod Monday i sačuvate ga u svom kompjuteru. Ovdje imate stvarno veliki izbor videa, gore imate kategorije i u okviru svake kategorije imate videa. Stavite kursor miša preko videa da vidite kako izgleda. Dole imate stranice, vidite samo u ovoj biznis varijanti ima 36 stranica. Dakle, imat ćete dosta da gledate dok nađete onaj intro koji vam odgovara. Kada ga nađete, kliknete na Customize i sada zavisi od opcije. Ovdje imate ili da unesete adresu svog sajta i jedan tekst ili adresu sajta i dva reda teksta. Dakle, ovdje selektujete i upišete svoj tekst. Ovdje dole upišete drugi deo teksta. Možete da birate da li ćete
adresu svog sajta da stavite gore ili dole, zavisi od šablona koji ste izabrali. Druga stvar je ovde da kliknete na Images i da ubacite svoj logo. I sada kliknete na Save and Preview. I sačekate da se video obradi. Ovde vidite cene. Za punu rezoluciju od 1080 piksela cena je 8,38, a za 720 piksela je 6,98 po jednom videu. Kliknite na Order Now i sada ovde izaberete koju ćete rezoluciju, dakle 1080. Ovde je format MP4, ovde upišete svoje podatke, ovde možete da upišete kako ste saznali za ovaj sajt i sada ovde piše da li imate kupon. To je onaj kupon koji ste malo pre iskopirali kod kada ste došli na sajt. Kliknite ovde. Kopirate taj kod i nalepite ga ovde i kliknete Validate. I ovde piše da ste uspešno uneli kupon. I sada možete da platite karticom ili Paypalom ili karticom koja vam je povezana na Paypal. Kao što vidite, cena je $5 za punu rezoluciju od 1080. I sada ovde piše da treba da sačekate 30 minuta dok se video obradi. Takođe piše da je link za preuzimanje dostupan 3 dana posle kupovine. Dakle, ako ste danas platili, imate fore 3 dana da preuzmete taj video kada se bude obradio, posle toga nećete moći više da ga preuzmete. I evo, posle par minuta piše da je video spreman za preuzimanje i kliknite ovde da preuzmete svoj video. I sada sačekate da se video prebaci u vaš kompjuter. I evo, video je prebačen, sad ćemo da vidimo kako izgleda. Toliko u ovom videu, nadam se da ćete naći intro koji vam se sviđa i koji ćete moći da preuzmete. Veliki pozdrav i sve najbolje!